Mw'isi yuzuyemo imbaraga, ubushishozi n'amarushanwa ya politike, hari ibihugu byubatse ubushobozi butuma amahanga yose abitegereza. Ibihugu bifite ingabo zikomeye, ikoranabuhanga rihanitse n'ububasha bushobora guhindura icyerekezo cy'isi mu kanya gato cyane. Ariko se ninde ukomeye kurusha abandi muri ibyo bihugu? Ninde ufite ingufu zituma amahanga barebera nk'ibihugu bitinyitse cyane ku isi? Mwitondere rero kuko muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bifite ububasha bwa gisirikare, ubukungu n'ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Tujyane turebe ingufu zihishe inyuma n'impamvu bitera ubwoba cyangwa icyubahiro ku isi yose. Ibyo ni bimwe mu bihugu bitinyitse cyane kurusha ibindi. Muhawe ikaze kuri channel Mr Scolaire. Ku mwanya wa 10 ibihugu bitinyitse cyane kurusha ibindi turasanga igihugu cya Italy cyangwa se Ubutaliyani. Ubutaliyani bufite ubwato bukomeye cyane bwitwa Navy mu burengerazuba bw'i Burayi. Ubutaliyani bufite ingabo zifite ubuhanga mu bikorwa mpuzamahanga NATO mission, ndetse Ubutaliyani bufite ikoranabuhanga n'inganda zikora indege n'ibikoresho bya gisirikare. Ibyo bikaba biri muri bimwe bituma iki gihugu kiba kimwe mu bihugu bitinyitse cyane kurusha ibindi hano ku isi. Ni igihugu giherereye i Burayi. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Turukiya. Nuko Turukiya ifite ingabo nyinshi n'inzego za gisirikare zifite ubunararibonye mu mirwano, inganda zikora drone z'amapiganwa ku isi. Ikindi nuko Turukiya ifite umwanya ukomeye muri NATO. Ikindi nuko bufite igisirikare gikomeye cyane ndetse n'abasirikari batojwe neza, bituma kiba igihugu gikanganye cyane haba mu mirwanire ya gisirikare. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Japan. Japan ifite ikoranabuhanga rihanitse cyane ku bwato ndetse n'indege. Ifite ingengo y'imari ya gisirikare irimo kwiyongera cyane, ibyo bituma ishobora kuba cyakwigondera ibisasu bya Crimson ndetse no kugura ibitwaro bidasanzwe. Ubufatanya bikorwa na USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bituma Ubutaliyani mu bihugu bitinyitse cyane, dore ko gifite radar, satellite n'ubwirinzi bw'ikirere bugezweho. Ibyo ni ikoranabuhanga bigaragara cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani, bituma kiba mu gihugu gitinyitse. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bufite intwaro Crimson nuclear power, ingabo zagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare byinshi ku isi, dore ko Ubufaransa bufite ubwato bukomeye bw'intambara, indege na misile bikomeye bikorerwa mu gihugu, uburambe mu kurinda inyungu za Europe na Afrika cyangwa se kurinda Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ubufaransa buza ku mwanya wa 7 mu bihugu bikomeye cyane. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cy'Ubwongereza, United Kingdom. Aho ni hamwe dusanga ingabo zihugiyeho mu ikoranabuhanga, ubwato bunini burimo aircraft carrier. Aho ni bimwe mu ndege zikomeye cyane, ndetse kaba gifite umwanya ukomeye muri NATO. Ikoranabuhanga rya gisirikare rihanitse cyane, akaba ari Ubwongereza ari kimwe mu bihugu biherereye i Burayi ndetse bifite igisirikare gikomeye kidasanzwe kigwanira hasi no hejuru. Korea y'Epfo, aho ni ku mwanya wa 5. Ingabo zigishijwe ku rwego rwo hejuru kubera ubano mubi na Korea ya ruguru. Ibyo byatumye Korea y'Epfo yubaka ubwami bukomeye bwa gisirikare, inganda zikora intwaro zigezweho, inkunga n'ubutwererane bukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikoranabuhanga rihanitse mu gisirikare. Ibyo bituma Korea y'Epfo iba mumwe mu bihugu bikomeye cyane bitinyitse. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ingabo nyinshi cyane, intwaro za Crimson, ikoranabuhanga ririmo gutera imbere cyane, satellite, imipaka ikeneye umutekano, Pakistan, China, bituma ingabo zihugurwa cyane zigahabwa training, bigatuma kiba kimwe mu bihugu bikomeye cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cy'Ubushinwa. Ingabo nyinshi ku isi, ingengo y'imari iri kuzamuka cyane, gutunganya indege, ubwato n'intwaro bikorerwa mu gihugu, guteza imbere ikoranabuhanga rya gisirikare. Ibyo bigatuma kiba kimwe mu bihugu bikomeye cyane kurusha ibindi hano ku isi. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cy'Uburusiya. Iki ni igihugu gifite igisirikare kinini cyane mu mubare w'ingabo, intwaro nyinshi za Crimson, ubuhanga mu gukora misile zo ku rwego rwo hejuru, ingabo zamenyereye ibikorwa byinshi bya gisirikare. Ibyo bituma Uburusiya buba mu bihugu bikomeye cyane, kikaba kiza ku mwanya wa 2. Ushobora kwibaza ngo igihugu cya mbere ni ikihe? Ibuka kora subscribe kuri channel Mr Scolaire Kizito niba ubanye natwe bwa mbere, kora like ndetse ushobora gusangiza mu inshuti zawe. Tutabatindiye ku mwanya wa 1 turasanga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu gifite ingengo y'imari ya gisirikare nini kurusha ibindi bihugu byose ku isi, intwaro z'ikirenga, indege zigezweho, drone, ubwato bunini bwa gisirikare.
ikoranabuhanga rihanitse n'ubutwererane bukomeye n'amahanga menshi nka NATO. Ibyo bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zize ku mwanya wa mbere mu bihugu bitinyitse cyane ku isi ya rurema, ku isi cyangwa se mu bihugu byose birenga 100 akaba aricyo gihugu gitinyitse kandi gikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatwa nk'ubwami bw'isi, dore ko aricyo gihugu gitinyitse ndetse kivuga ibihugu byose bikijyana. Nkaba nari ibihugu bikomeye cyane bitanu bikomeye cyane ku rwego rw'isi. Rero mwakoze cyane kubana natwe, aha ni kuri channel Kizito Info. Ukakora subscribe, sangiza inshuti zawe binyuze muri share. Amahoro Imana akomeza abane namwe, ndabashimiye.